Ta hagini ke por nga ai kublai biang fi baro kiba jupet ia gini ke channel Jungle Grace Worship Center. Mentagi sengiru ngadan man ai pi ke ketien ke jong blai kaba koridor. Kaba ngakren ni gini ke jingkren mentagi sengi kadai ke jing penki ke jong blai. Ya ka donut jong aban pet biang sege ketien ke jong blai ke ai ke bangidan kampalat agini ke sengi. Bat nang puli ke Bible ngayo iba kadan kawai ke nongrim. Kabangayo i ke bejah ke testament ke berim. Bat kani ke nongrim ke ke bejaru ke testament ke betumai. Bat ke kuat mana ke sengi bangan keren ni kene nak ke Bynta jong fi ke baju melian ban sengap bat ke baju sengotenat dia ke ban syashkor ke ketien ke jong blai. Fia banga pet bah ye ke riba ke jat benrio banga pet ye ke ladang syukran bet tangi ke ni ke state ke jengi ke rigi si Jaintia bat kumta ter ngayo i bangi emma ke sngi ke bangi dan kamban snow to bah ni emma ke por ke bakham ni emma ke por ke jing shisha jong ke ketien ke jong blai kadan kampalat bandrung ha ke doknot jong ke babon ke brio keren nang ni nak ke Bynta jong fi baro ngakren wat igi bamlang kristan nani wat ipi ki ba nget ye ka ketien ke jong blai bagani ka bangan kren mentag sngi kedai ka bangayo i kedai ka bedan kam tam magini ki sngi ki bangi em namar ngan shimika na ka tai ka jing kren ka baja ki testament berim tang bangan wanra ika shaka e ka baja hagini ki sngi ngan puli pi na ka ketien ke jong blai bat ka bangakwangan kren mentag sngi kedai naga kitab kisim ke Nyngkong ke nang ke bakhat pra na do khat ke ba arpo ter ngadang sidap kran ni gani hakikat tuan teligi Jingiaseng bat ngasng thu ba dai nga bangan kren wat hang ni pa online stream ke bangi IST na ke ke tayo shikwe ke tayo gani ke Sunday ha ke por khat we bejing akwa pin ngap a pelajing mat namar ke bangakwangan kren men ta ke sing ke dai ngai ke tang ni ke jing kren kading kabana beneng katanga ni kerteng jong ni jingkran ngai kerteng ye kading kabawana beneng baleng krani ni na mangayo i kadan gepor kabau Elijah o prophet jong blai adin bo blai la sayu u say ha gepor baga judgment Israel kadan na pleng jing paidin ge crown no blai with him o blai say o Elijah como prophet uniu de brio jong blai ubala klemat ig jingiap kuma yap langi para brio o blai la rong em yo usbeneng but o Elijah u blai ula say u agapor kabangan ombyang sisin agapor baga judgment Israel kadan haga leadership kaba bakla haga jinglong nong yalam kaba bakla but kay na kita daw ngayo iban dah baka bakla ka jinglong jong ginong yalam kariba ka jat benriru ka bakla lang na kita daw ni ka jingkran jonga kanum dalong ka bayday tangbat ki Jingiaseng rengan kham kran ru ka bayday sendan bat kariba ka jat benriru uplay uday ubajidan rengkat bat ka jat benriru Israel na do basdang but malaga teng agi jaka ki bagi jai beri Israel ki let but malaga pateng ke jangki ublai ujupen pau iladi hagi rukam per but bagi jai benriu kelanga pertai ki shat yo i ublai ubkhrau hagi ni ke jai benriu henry hagi ni ke bangan puli fini ke nang ke bakhat pra jong ke kitab isim ke Nyngkong na do khat ke ba arpo ke por hakaba ublai usai o prophet Elijah namar ke jing paidin jong ki khun Israel kala jur palat bat ublai ukwa yo Elijah ba un penbenai ya ke jingrang terkhong lais nem rubnai anam dan slap nandan jero berkejai meri Israel ke kordet ke bukum ke por ublai usayun ubrio tangman penpai ya ke ni ke jai benrio sejisin pat bahkan tip ia ke jing krau jong blai ublai Jehovah
Syangan syuang ipikin diat lagi ni kepor. Usim jangka jat beri Israel lagi ni kepor dia usim Ahab. Usang kurim ia ketengah jang u berkaitan ke Jezebel. Bat kini ke Jezebel kedai kepeniat ia ke jat beri Israel. Bat kepeniat buat ia usim Ahab lagi tu kepor. Kedai ke bermani ksut, ke bermani belai tau, ke badan ki jinglong ki bamlong apa jangka. Kadang lagi jang ino itu lepa ki bagabu ki belai ki bagi mani ki belai asyira, bat yo belai bal. Bala dengan makla kidan kumba pras pangut wat lada kidan saus pangut sanpo ino itu lepa, bat saus pangut ki babam jah kami jangka Jezebel. Figa ni Jezebel kadan kemensim paman apa jangka. Kabakala ia kaban pelang ia kitu ki badan apa jangka bakin le iki bateng-teng ngayo i bandang puling ni ke Bible. Kini ke jat mensim ke tray ke tu ke por bat ke peniat wat yo sim Ahab. Bat ke jat berisal kadan apa ke jing syaban ben ke bekrau. Bat mdai tanggata kadan apa ke jaka ke bakim tip show. Syafang blay baim kila sedang ban nget ru bau blay bal ke blay asyira kila day ki blay ki jangki badai nak kadau u blay u it yang ni ke jat ben rio u kwa ban pen pai yang ni ke jat ben rio show blay baim u sayda u Elijah baru Elijah ke kam jang u kadai bau ni yang percaya Ahab balik ke Jezebel bat bau un pen pai ke ni ke jat ben rio show blay fitip ngi imma ke bukum kita ke por mangi mentaro. Haga baga jat ben riu jengi ke dana preng ke jaka jong ke jing syak telap agi weipat. Bangi dana ke jaka ke baga jinglong mensiam ke yap haduk kata-kata. Bat ki briu ke sedang bani nget wat di ki ke jing im jong ki bat kim dan syuk deka weipat. Bat wat lada ki ongi iit yo blay, wat lada ki ongi iit yo Jesus Christ ngi iit yo blay kupau, blay khon, u blay mensiam khon rei kam dan syuk ke jing nget ke beskam. But ublay habau sayo Elijah ni kepor ukwa baka jai beri Israel kan pai Sohthri tang bau Elijah utip ye ni kwe nongrim baka tagadai bangan keren ni kepor utip ban pen pai ni ke jai ben riu mdai syuk da ka banga let keren mdai syuk da ka banga yalap mdai syuk setia da ka banga le iki kamba wat bau pen benai ni ke jingrang terkhong lais nam ru benai ndakala don ke jingrang terkhong ki khun Israel ki klem pai so blai. Ban wili jauh tip ban pen pai ni ke jat ben riu dan tanggawi ke lenti. Ban ke tagadai ban penhiar daga ding ke ba me ke ba wan nasya beneng. Bala daga ding ke jau play ke hiar biang sasisian na ke ni ke jaka. Ke jat ben Israel kan yo ibiang yo play be im. Badai nak tagadau ngan syukuranika. Na manganum la ngan kren kuma kren na ke Bible study ke ni. Ngakwangan pinifi na kiniga jaka ba pinsngaw to. Mau Elijah da kala dega por ba usngaw to bamla man pen pai ni jat ben riu. Ka Bible ko ang ulet agal nang ba khat prad khat bar po ko ang u Ahab ula pa iki khoni Israel baro bigli lum lang ginoy to pa lum Carmel. Bara ba Elijah ula wana janto pai ba baro lang sa kat no piniang lingo apdeng ar ki jingmat. La daw try ulang o play board yo unre la daw de bal. Buat you. Baga Bible kong pat ba shim jubab you shikintin ru ngakwa bangan ong ifi Elijah ni paru tip ban penpai ni jai ben riu ban pringet yagi ni no tu pa jong ke Jezebel kadan tangko we galat baga taga de ban pinihara ga ding na beneng bat ban pinihara ga ding na beneng u Elijah tip baga dan tang kadan katugat ni ki nongrim kiba umla ban si Jowai, umla ban si ino ba unang alingan Jowai ba kadingan hiana benang umla ban le gumta uhab ban tip ia ki lenti ki jo play. Tagadang kwangan kam kren kloy gani ke ega lenti ka banau play mangini i ba kading jo play gan hiar.
Nyngkong ngakwangan peni finang ni baka ding jong play. Kamla man hiar ladaw Elijah sngoto igilunti jong play. Piyo iyang ni Nyngkong u Elijah ulekomno upaki wiki nong itu lepa jong play bal ba gi kon Israel baro. Sejrong Dongmuloom Karmel ba hang tau ang ini tau. Ya keduan mat nang taning ini bu ke jingkenya ba nginum rak ding. Nginum rak de ding brio nama ke ding brio kamla chu ban pengai ya ke jing crowd jong play wang nginum kan ta ding ta de ding brio ngin lai ta ngin bu ke jing kenya lo ke dual tang ba ngin duai ununu play uba pa de ding na beneng yo to play ngin ya mani bagata ke jing ong ke pelong ke jing menjur wat yo Ahab ke Jezebel la menjur ka de pa Israel baro. But kini nong tu lepa jang ke Jezebel ru ki pediang ye kini ke challenge banyak alor jang ulum Karmel ban duai. But bagi numra ding kin duai bo blay bo shisha un pada ke ding na benang. But ban penihara ke ding na benang eli jau tip ye ke nongrim. Ke nongrim ke Nyngkong ke day bo eli jau wan chiki kon Israel. Ki ba tip yo blay. Ki bala jiwa jing hikai ye ke jing crowd jang nu blay ujang ki Israel. Blay jong Abraham, Isaac, baru Jacob. Wan Elijah siga jai dari Israel uong ini giktian. Sakat no pat piniyang lengo apdeng ar ki jingmat. Ladau balu day blay bod yo ladau day try blay bangi syakri naduk ikpatemen jengi bod yo. Maka Bible ko ang gipat bagi klem jubab sikintin ru piti balay. Namar kila adon aga jaka kabaki yang arteli ki kijat aga jinglong jingim. Kimla syu ia kaban ong ublay ba im day ne uday. Kimla syu ban ong pat bau ni ublay bal kini ka blay ashera. Kaday na kam day kimla syu namar balay kila sedang nget. Bat kala adon arukom karukom long jongki. Nakataga daw ngayang nang niya bangan ong ipi. Ke kamram ke Nyngkong ke bau Elijah bau let ke jai dari Israel. Kadai bau Elijah ukwa shuai ke jai dari Israel. Bakanom yang apdeng ar ke jingmat. Nama lada ke yang apdeng ar ke jingmat. Kanom yo ibu play jubab ke Jingduwai. Bat ke ding jong play kanom hiar. Fiyo iya duk mentaru. Kemensim jong ke Jingiasyllok. Ke compromising spirit bangi ong na kektian English. Ke treka maga jingat Kristan. Ngidan na preng ar ki ay ngiyang. Shillong kedat ngidan siya play but Shillong ngidan siya kepertay. Dan ki banget ki ay bomday. Wala na kiyong ngalang nget yung kiktin ko siyang play. Dangdan kibadang nget yung ay bomday setiya. Ngaladap keren. Bagi beriw ki nget palat yung ay bomday setiya. Penken yung kiktin ko siyang play. Nget yung ay bahir peteng. Bat kiyong pat ngi nget yung play ba im. Bat ngi klem nget lut. Bat ngi yung apreng ar ki jingmat. Syangan siyong ipiyang ni kapar. U Ahab. U nget yung play ba im. Naudan ketengah siyong u nget yung play tau. Begini bro arki shimi ke jingialami ke jai beri Israel. Badai ni kita tahu kat banganang keren sepi ke ni pot POE wat keri ke jingi menta. Kadan hang no. POE msengau tahu. Wat ki beriu ki baong bagi long Kristan bagi long kinong yalam. Ki batip you play boleh jingiseng malaga Sunday. Hari ke jingle ke jai pakajai. Ngiyang apeng ki arteli ki AKA. So play rung ilahi, so ka perteru lahi. Kabam sabam pangru kadan hi syakriru you play le ke kini ke hok jong ki berit ki beria le ke bam day bat ka mi ke por ka ba u play umla stiaban pen i la ka jong ka buram ka riba ka jait pen ri ka jongi nama ngirungi dala ka ju ka rukom menta ta ka dawla dang ide ban yo i biang ke ding ke jong play na breng ni hap ban jet bala ka day bangin syakri ye ki we pa ki play Syakri baik. Bala lapide ben syakri nu play ba im yang baik tang baru play ba im na yang arteli ki jaka. Na syukran lengkat lagi ni ke pon ma gani ke point ke bejrong. Elijah utip e gani ba Nyngkong e gadai. Ban pen pai ki konsel ba jaka yang jongki gadai ban biang.
kabaar ngan peni finang ni nda haba kitu ki nong itu lepa jong blay bal bagi nong itu lepa jong blay shera kila kiyo jong lum karmel bagi le bo ige duan ba ta de kila peniap umasi bagi le bo ige cingkinya jong bagi le sedang man duai nadu menstep ya pelun ni kitu duan bagi duai bo blay un pa de ding na beneng blay tau blay bal blay shera bagi Bible kong hadu jan me ru kile ige ni duai bat ki klamyo ige ding bat nga shangan ong ipi mdan hiru bala man penhia ding na beneng bat pi puli na ni Bible ele jau kren kai kendiat wong ige ni nong tu lepa wong pertajam let's say yo udang yo tia ne ulet kai bat kini ki pertajam susu bat ki ot ele de gitari fitip age ni sngi kami ni jai spirit kabagi beriu ki ot ela de ki penmen saw ela de ki penmong ela de ki pasi ela de ki le ga jat ka dawe evitip kawan ngene ga jat mensim jo ga Jezebel ga barung ki beriu ni sngi idan ki beriu betang nai daw beret ki ot e tik ot e jat tang na ga daw samla ki ot ela de bagi penmen saw ba dan pren jo ki beshimwat e ga jingem kim sim tip bagani ga dan ga mensim paman jo ga Jezebel na lendet ka bale omale gini nong duai hang ni ga badai ki mani ni ga blaybal ki ot le ki penmen sa pen jaw sna melodi kani ga trei ka menta ga pertai malarangi kwa banyo iga dinga jong playing dan ka man tip iga ni ga wayo jing shisha malarangi kwa banyo yo blay haga buram ga jongo sa shisen pat ga ri ga jingi ni dan ka man pen bet la ga jong ka jaka yang ga jingi ga Nyngkong e ga de ta ndakala dega por ga jong Elijaba unduai baga dinga ni na bedang uklem kerki banduai wat kerki banduai wali ongan duai don gi bribe duai bupano play ka jaga yang pi klempen back yang hangno pi kwa banyo ipa ni ga jubab jong play umla ban jubab la da pim dana ga jaka ga bo play kwa baru Elijanda la dega por jong banduai puli na ga khat ga lai po jong ni nang ga khat pra kitab isi Nyngkong na makat prad khat balai po singap ngan puli gong eli jau la ong to pat ba baro wan hajan jonga upat ba baro ti ulawan hajan jong elija masai singot nat ni ni point na jing kren jonga malang por elija utip banduai ba dingen ni ana bleng kanumla setia ke Jingduwai jong umarwei nda bula penbet ya jaga yang ngi khon Israel ka baar wang wana janjanga aling ini wan lang ini shimbentalang fi ibalai uang wana janjanga nama ka Jingduwai ka bau Elija unduai kamdai ba unduai ma u barok ke shepet kai Elija tip ha bala da ki khon Israel kim tre bani wan lang ka wai ke jingmut hapo jong ka Jingduwai ka jong Elija kinomyo i ka jubab taga daw nga kwangan ong fi ka ni ka para mga kren kadai ka bakhamdan ka mga jing shisha ka ni ka mga kren ngi dan ka mga jing shisha kum ki kristan na gini sngi ki banget shisha ya ka ktin ni jong play bangin yo ibyang i ka ding ka jong play sa shisien na ka ri ka jingi ka bang kwangan ong fi ka day bangin dan ni ka ni ka point ka baar ka bo Elijah le ki khol Israel ka taga day duwai marway sngaw biang marway sngaw kerpang marway hanray u invite i gini udah kerpat i gini brio baro banya walang ajan jang bat taga de ktin ka ba kraw pala de Bible tangin dan ka ni jing snga to ni dan menta ga jaka ga jong ka jingrang terkhong aga riba ga jait ben rio ni dan menta ga ba ki blay jong ka jing ki bayel yang persha yo blay ba im ki sedang ga ban peni yang kli menta but ni dan kam kum ki bangai ban le ga ni ga wai tangin ya wala jan jong ki Elijah ga ni sngi bread itu ga jing snga niam ga jing snga balang ga jing snga kerpang mi na ka jing sngaw ba pibyang na mangidod ka man yung ino ay ka ding ka jong play na benang lat nang ta kan wanda ka way pat ka ban telap agari ba ka jat ben riyo jingi but pinyo ikan nan ka eka ba palat yungi ladang ilong separat ay nguyo play bo ili jaw ong ay ka jat ben Israel wan hajan jonga but ay nguyo play bo pat ba wan but ki yang hajan jong Elijah uyo iya ka jingi trailang
nganget ngan keren kendiat egani kepor. Ke Balang ke jing syukri play. Kanu ke baya pat je pra ke baya sengau tu jing mut. Ke jing sengau kerpang ke jing sengau biang. Kan penpoy ini syukur jaka ke banginang terkong. Kalau dia ke por ini bangi dia ban hiar nagi jaka jo ke jing sengau biang. Pandan ke donot bani walang ban sengau tu bangi dia ke badan hakam mek ke jong Jesus Christ. Bangi dona ke jaka ke bangi dia bani ibiang ke buram jong play. Hakariba ke jat ben real. Pipet na ke Bible nda bagi khon Israel ke walang. Man la ke por na pipuli ke Bible nda bagi along the way. Kadan ke por ke jong play ke betray. Bangan penifin dah bau khat ini ke pat bak ya wan. Manu Elijah tei ia kini ke duan. Manu tei kini ke duan ke kuapin sengap bai kini ke point. Manu tei kini ke duan pitip ushim mi mau. Kibala dep don lepas tambah kibala pra. Pitip ulek kumno. Ujiet kumbakat art liki mau. Umjiet shipho, umjiet pra, umjiet khat lai, umjiet khat sao, umjiet khat ar. Khat ar terligi mau, take khat ar. Man peniyang ini keduan, mendai khat lai, mendai shipho, khat ar bet. Nama lada mdan khat ar. Keding jom play kanum hiar. Kuapin bat baik ke point namar. Kaya ke point ke bang nget ngayo jing shine no try. Bandau la peniyang ini ki khalar ki mau. Bo iki dieng bo ke jing kenya pathere ke namangam dan panganum krane ke taru. Ti kharai saudang. Maka yang tang ke duan ke jong play jrong lom. But we put in the Bible. Elijah na dep na lang sedang wang atrai u play. Tapi pulih nang ni kitab kisim ko Nyngkong nang bakat pra. Tapi pulih nang dekat ke balai pun riu ko ang ini kitian. Hamar ke por aingo ike jingkenyala jatme. U Elijah unang itu lepa. Ulawala jan bo ang atrai u play jong Abraham. U jong Isaac but u jong Israel ke pentip ang ini Sngi. Mamelang u play Israel but bangalang mga usyakri jame. But bangale ini ke ibarat nang kitian ke jame. Sngawi nga try to sngawi nga bau ni pat ba uni tip ba mame try melang play but melapin pai pat ya ka do no jonki ta de jing tmu ke jong Elijah but ke jing kwa ke jong play bau play un pen pai pat ya ka do no jonki khon Israel show play be him ola kum ta ka ding no try kala hap but kala bamdu ya ka jing aingo tang. Bari kita ke dieng, bari kita ke mau, bari kita pay, bari kita kejit no, kita ke kabah kita ke karai, ti habau tau pat baro ulayo kita dem ngal lagi khmat bari kita ang, utrai, uta ulang ublay, utrai, ulang, uta ulang ublay. Kapamut agini ke Sngi. Kejat beri Israel kayo ibiang ia ke buram jong blay. Balai, namar baga ding ke hiar na BNENG. Fitip ngakreling kuat dia ni nama ngakwangan peni finang ni naga Bible. Ku makhatsan mini dia ngan kren. Bandau Jisu wan sing ni ke pertai. Ubuat ia ni ke juga rukom. Uyalap ke gospel. Ke Pharisee, ke Sadducee, ke Nongpoh, ke Himarom, ke Chiu ke Tukapor. Ke yang percaya play. Ke Himarom ke dana ke jing money blay tau. Ke dana play ke jing long ke ba auria ke mo ke por jang ke Jezebel. Bandau Jisu wan jeng ni ke pertai uyat. Ki pat bat ke jar lek ki kamba ulelut ke hare syangan ang epi. Uklem jet
Shipao, Ukrem Jet cut way, Ukrem Jet cut line, Ujet take cut argot. Cut argot kisenran, Unumpan baklai kata, Ubut take yaganegabo Elijawle. Peter Balay Jet cut artly, hey cut argot. Balay bo jet cut argot kisenran kadan kecingmat. Ubot yaginigi mau kimau Elijah upeniang haloja uniulum Carmel. Ngam tip lagadai giba shishane am. Dan giba kran giba ong ba kat kum ke history. How ju ulum bau Abraham wa Jingiayo Isaac. Uji suruki o jrong jong no lom ujohi. But changan ong ifiyang ni na pipuli ni ka Bible ka kitin jong play gong. Jesus no one jeng percaya lagi pat ba dia buat dia onrai. No jet dia apostle krem jet sibun. Ujet kan argotik. Fiti balai. Namar bautip bak jing shikri play. Hagatu ko par kandana ka jaka ka ba e. But mla ban pen pai hagatu ko por yano. Mla ban pendam Herod, mla ban pendam ya ke jinglong niam hagatu ko por mla ban pen pai yano bakin tip yo play ba im day satang. Bau play un penihari ke ding jong Pentecost. Haki kam juga apostle nang baar. Fikin mau ndah bau chisu kiu no sepnang. Fitip suaba un kiu sepnang uyap bagi ding fna. Fitip ban le ayu kumbau Elijah ushimio masi banai jingknya da peniap yu Lord jong keduan kum taru Jisu tip ba ngaru ngan shimi gini ki mau kan arteli bangan le ayu bangan yap aga ding fna ngan aga jingknya ka ba im. Khamat jomble mde shudo masi mde shudo galang berat mde shudo nuka jingkinya ndrei dalaga jong jingem wan man ai ga jingkinya khamat jomble wan man kop ga jinglong do but u yap alo ga dingfna u de play u de khon jong play u ba im Henry wan shimi ga dur jong jinglang brio ban le yu ban ai jingkinya nama ga jingkinya ga bada gimrat kam dan jingmut sho ban peniara ga ding but minta wan ni ga ban IT ladi ba ga jingkinya ga ba im ga de tanglang ba jong ui ban do la yap ga ding fna ula de ai hukum lepai ga senra na din sabu Sngi bomi ong ab Jerusalem tat do na penkup ifi de ga born na BNENG. Wang ini kita na pipulil nang Nyngkong dekat besar jeung kam apostle wang. Namar Uyanis penbaptis ifi de ga juga jingla ga bomat. Hare an sa penbaptis ifi de mensim khoi pada ga ding na do mata ga Sngi. Ngayo i ga jing si shaba Elijah. Penhiara ga ding man pen pai ga jabri Israel so blay. Baru Jisu wanro wan manai ga jingknya. Baniap alor ke dingfna. Namaru kwa baun pai ga ding na BNENG. Kaban hiar ga kamera ga BNENG. Kani ga ding kam de ga tu ga ding ga babam do igi mau ko ma ga por jong Elijah. Kani ga ding kam de ga babam do igi tu ga kejit igi tu ko em. Kani ga ding ga hiar kan hiar lor ga kli jong ki apostle. Kanom bam do ndrei kan penkeladur igi jing jong ki. Singap ngan pen i figane. Ndah bau Petrus uyo iu Jisu bagi senran barok iba yang kat do egi yo iu Jisu bau kiu no na ulum jong ki alip bat la rong no do lo jong ke buram shibneng. Pipuli na ga Bible ke ketin ke jong play kang Petrus wang yang ini kiu shi ke kamera ga bahaneng. Mana gidung ke kamera ga bahaneng. Fitip kidan setang kat wengot ujuda sulayap. Sepuli gelenang ga Nyngkong ga apostle. Habau Petrus uyalam yagini baro shika kamera ga baneng. Uklem ong tong ini tuai no. Rio ong kadai yangi bangin peniang saya way there. Namar way ulayap no ujudas ulayap no. Ngimla bangin ya tuai hang ni ban penihar ding. Lada ngim pendap ia kene ke kat arteli ki pos jong ki apostle ki bo blelebo.
fi duai tre ban duai unum duai lada Jowai. But I ngu you play hadin ba ki apostle ki peniang arngut ki tu ki apostle. But ki legit you Matthias bau niang haga jaka haga jong Judas. But nda habala biang tik kat arngut. Haga lenang ka ba ar ka Bible ka ang baro ki le don lang haga juga jaka. Fi u Elijah u khat lang ki khoni sa ang wana jan. But minta u Petrus u khat lang ki tu ki senran baro begini wan lang jan. Hakmat jang gitu ki kat arngut ki senran. Ki bamde syuk ke duan ke bagi mau nrega de ki apostle ki bakrau. Bat ndah bagi la penbet ia gini ke jingbu bet jang ini ki kat arngut. Kumbau Elijah penbet ia ki kat arngut kum taru u Jisu hadin bola ajit ini kat arngut Petrus mentau la penbet. Bat kini kat arngut mentau la biang tik. Banda haba baro gila ya wan lang gumbesis paar pungut kia dan bagi ya wan lang hajan jang ki apostle. Kia Jowai khmat jang blai shif hosni. Bat namar baga jingkinya ke balang bau Jesus Christ kala dep sio. Ke jingkinya kala biang. O Petrus u Jowai bat baro kia Jowai. Bat nah ke Sngi Pentecost on the Bible. Ke Sngi ke besan po wadian bu Jisu mi pat na ke jingtap. Mensi mekhoit uhiat na breng. Halor jong kini ki shispa arpungot. Bat ngakwa ngani tu ipi kani gade duan gabakin jaman sim. Kabagini ki senran kiop diang ega ding na breng. Kani ga ding kam de ga ding ga bam du igi mawan ong biang. Kani ga ding gade ga hiarlor ga kli. Bat kani ga ding gade maka ka ba me ding hagani ka kamra ka baneng. Bat ndaki dua ga jing sawa pitip kani ga ding ka palang ngani tuipi baki priu gi mi na tu snong na nong ba Jerusalem bat ki wan mare ni ka kamra ka baneng bat ni ki pet ki yo i ka tli ding mi ga kli bat de hangne bo Petrus wi lap layajar ki priu ki pai show blay u ba shisha blay u ba im Petrus wi lap shabang Jesus Christ bo de nong pen im yo baki la sanar fna Matay na kita daw nga kwa man daging singan ang ipi hagani ka por balay ki apostol ki don bor balay ki to por lay jar ki laba mo tanga di nagal nang basaw pipli ka apostol sana jar ki kalaga ba mo bat ter ka dan ka Jingduwai kalet si gentle kalet siya Samaria kalet kalang siya Antioch siya Phoeniki siya Cyprus bat napipuli ba kalet siya kalang ka gospel ka stet ba namar ka dan ka ding bat haba ka hiyar ka ding Pentecost baro ki haban ngay O play unum peniara ke ding ke jaka ke bepiklem yang bah ke jaka jofi. Kini ki apostle bagi sispar pungut kini ki bela no ike pertai. Kila no ike tegi jingat baro khat bat kila jit ike ban ngat bet yo Jesus Christ. Bat kini baro sispar pungut rekat bagi khanan ngut kidai ike bela ya lum lang haju kumbalang Elijah lum lang baro. Bagi ni ki khanar ngot kita peniangi ki khanar ngot bat way ude Matthias bala pendap biang haga jaka jong Judas bat nda kala biang ka Bible ko nda ka wege jingmot ki Jowai shanga nong fi ni ko par balay bo Elijah pat he de ko ga duan ka borobar ka tau ka ktien ga jong play fite bu Jisu bu anchini ka protei ula hikai gi senran baro lais nem tamu hikai gi senran ya ka ktin ga jong blay banda ba ka ktin jong blay ga la shongdap hagi senran baro ka ding ga deben hier nda ba ga jialong ko wai ga la dana ga kamra ga baneng nda ba gi senran baro ki la dan kan arngot kala biang na dong sedong ken mau Jisu umle klumar Kan mau ki apostol kinom si Jowai benong hiar keding ngi mentangi Jowai beniok ke Bible beniok ke pat ngi don ke jing sngo kerpang ngi kwa beniok ibyang ke buram jong play ke ri ke jingin rai ngi klempet ye ki bri ke bo blay khat man ngi nyo ben pen baniki fitip ki kharar ngot ngan si peni fi ki kharar tli ki mau ki taw ke jai ber Israel Kat begini ki khanar telik ngan angome ki khanar ngot ki apostol ki balang ki senran ki jong Jesus Christ pitip ki yang naga dur jong no ki represent ki represent ya ka balang agani pertai
Nega Balang Catholic, Balang Presbyterian, Balang Fellowship, Nega Balang Jono, Kini ki khadar ngot ki represent yaga met ke jongo Jesus Christ. Balatay yaga nega met jongo Christ, hakar nongrem jongi apostle. Aduh Jesus dong ki kerdap jongo dujak kinom la yaka. Tengintip ba ngidon kamenta yaga nega jongo ding. Kabang ay kertang ni ke jingkran jangan menagi Sngi kedai keding ke BNENG. Keding ngam kuat banang bangini ibu kani. Ar keding na BNENG penting beriu bangini pen em. Blay ke ibu blay le ke testament berem kedai tang kenuksa ban hikai. Ban pen pai biang ke pertai show blay be im. Ni ton kamanyo I ke Jingiaseng jingim ni tangi Jingiaseng. Kalau dia ke poring begini, ke Balang, ke Jingshikri, ke Jingduwai, ke Jingialap, ke Jingkren, ke KABA, ke Diengdoh men sim jo play. Bagai hier bagai da medding, dia syukur tu ke Jingilek rukom lek pateng em. Ni kuat ban duai ban bagai Diengdoh play kan hier. Nama naga hier ke Diengdoh play ke Jingiaseng. Kau walam ke Jing pelat, ke beriu naga pop, ke pen pai ke beriu ke Jingkelak ke bomot. Bat nang tak ke break lot, ke bor jong ke Jingdum ke bersuat berkray. Bat pinyo sesisin pat ke pertai kan yo biang ke buram ke jong play. Bat minta gini Sngi em ke por ke bangituan kamban pin kan mau biang ye ki banget baro. Bakal ada ke por ini bangin yang bagawe ke jingmot. Ban duai baga ding ke jong mensim jong play. Kan yo jaka biang apa ke jing syakri play ke jangi. Lada ke jing syakri play jangi ki peja. Lagi Shillong tangga rukom le niam. Lagi long tangga jaka ke bangi syadan Jingiaseng compare nagi club nagi organisation ki bekerja pertai. Hari kan mau ke Balang ke jong Jesus Christ. Ke met ke jong try. Ke jing syakri play ke bisisya ni Sngi kedai. Bangi day banyak wanlang ajan. Kedai ke poring i bangin peniang ke duan jong ke Jingduwai. Kedai ke poring i ia ke bangin peniang ngin buram i ke beri ke badang ke jingkhat ke jong try. Ban ngin tip babarong ni deki mau ba im. Kad ko ke siti ke Nyngkong Petras. Kelenong ke ba ar pi puli wang yang ngiru. La pelong ingi ki mau ba im. Ban tay ke yeng ke bakin jamin sim. Ban ay ke jingknya ke ba pediang hun ke ba pensengau bahayo play. Ban ay nang tagadaw kum ki mau ba im tungin ya wanlang. Ya ke ban duai ba banyo ibiang ke ding jong play na BNENG. Kenang bagani ke pertai kan yo tip bau play bangi syakri. Dia play ba im. Tungin yo ibiang yo mensim jong play bau hiar ke bor. Tungin nginum yo gini ke Jingiaseng jingim Shillong tangi Jingiaseng. Retengin de yo ke jing trai ke jong play ke jing pen kia ke jing pelat ke bor ke buram jong play ke jing ai jong mensim bekot. Kam tam ke jing pen pai no ke brio baro. Begini yo ke buram jong play ke jing syakri. Begin tip yo play ba im ke jing im chunky. Kita ke jing khat ke jong play yo Elijah. Kita ke jing khat ke jong play ke apostle. But I begini ke jing khat ke jong play yang ngiru. Tuai ba sesisin pat ngini yo ke ding jong play. Dega banginum yang apa yang ar ke jingmat. Dega bangi wan sejan jong Elijah. Dega bangi yang khmat jong play dega dot not baro. But klem ar tu ngini yo sesisin pat. Ega ding jong mensim khoi bagi yar. Apa yang ke jing syakri play ke jingi. Mereka pertaikan yo tip bangi syakri yo play ba im. Tanya lek dang ngini tuai. Ku try kini ke por yang nang ni play ngasngongo palat ya me. Wat lang khemla bangan kren lut ya barok kini ki mat ki points ki bejeliu. Hari ke donut jangan ke kuaban kren kini ke kubar. Namar day setang ke ding ke jamia play. Kapan pen pai pat ia ke jat pen riu jengi. Bahkan tip yang mau play ba im ai kan dan ke ding jame. But ai begin boat ia kini ke jengi kai. Mangin la banyo ibiang ke buram ke jame. Trying a nget a play kan pen ki yano riano.
Mangin yang go try si sen pat ban kiar lagi jing sngau ye per. Mangin ye wan lang da ko ke jing mat ki kichat ke jong try. Ban kerpat baun pa biang ke ding ke jong play. Ha ke jing shikri play ke jing. Trying I lot sheme ke buram. Ha ke kerteng ke jong chi sungi tuai. Amen but amen. Amen but amen. To play un ker khoi fe ke ne ke par ngai. Dan if you jinker khuna ke ne ke jinkeren. Pentrai kamika. Ko play shibon in si kan do biang ha ko pa Sunday. Ko play shibon.